penajok lapen ke hang break jam penajok a song a team a group ke on penajok si labangso autonomous ser bangke non antame central government lapen state government long seta isivera voice isivera lam the pili lam the penapot etum hemprega bangke non antalong le lo aposi non etum nadak non geseng to bangke all party leaders hills conference Hill Leaders Conference ko ba mane kadto kawe party pangrum pet lanak SSC dopo Kaskom tumna dopo Congress dopo la persona si BJP sa me dopo NGO sa dopo do anasong sa me tum pangrum pet si isi vera platform apart Japon si nedum autonomous state mate implementation of article 244A Indian Constitution ke do nedum dak Hangdampo, Mangdampo Pusi, so all party Hills Leaders Conference Banke, Kisek Akinang Sot to Paulo, Lasintum single. Lapen, Mohed, Milo Motenly announced in Dello, Miltum Banke, Chingwai Edlo, Chisigalo, Nito Maches Song Banke, Chisong Pa Meji, La Penetunge, political parties, Kali, Deltum Galakan, non political party, Detum election in Georgia Pan La Pukali, Deltum Metang. Political benefit ke cuci apa nak laporan kali, bos kami nyetum ke politics mencapai lo wingsi, politics along duduk di pinsi, itu lapang so, ahem prek hang ponji, keng dead pen, lapen, itu long letik apa ke, metang mas mesang si, pusi nili, semedeng si, lapang so, APSLC bangke itu parja polo. Acha mo pala ni pulo ni tulsi ahok wa tingge duplicate sono mati kasi how sono ke identify tik bola ke duplicate laga asli lake mo apor hose ni tum khan po nil tum goson si original ma atum goson duplicate ma po ke ate ahok pudam bulote alang litum kapre party doma wema la sobang sai tum lang kam chari na ko alang tum long thelong lo issue the party saying si amen ki bangke all party de Hills Leaders Conference possible. All party bolte, ada party do nahi. All pudam bolte ke kadto evan pusi ki pudam lo mati. Seta nidum ka chinia teng ba ke theklo teng ke alang tum ke isimet a song isimet a party. Bos ameni tum original boji pu bang ke nil tum a song long ke nil tum ke dak do pelo. Mohet mai long same ke tong do pick. Social organization tado, autonomous state ke hang song tado, lapen political party ta BJP tum tado, kapre party ta SSC tum tado, HSC tado, kapre political party ta nildom pha nang chirap dun po nang chito dun po, lapen nildum along si nang dun po put, nal tum same adulong lo, posi nildum ke original lo posi chipulo. Nang itu makemang ke article 244A implementing naing pusi nang tumakemang. Lasi laso ke pachun je phana bangke isi article 244A pulote lake isi bill pe pass dei pulote lake political issue determina. Si nang tumhin ben thurthe pulote koson si la so puthak bangke athe inut election political party pen ke thur ke hai si adak MP inut si bill ke pass hi phan ba ke ne je phan hala alang hin pen si bor I pen si ki papasi panalang ni hin pen bor ipen si papas unji tangke nang du hin pen ge thur thi pin pen te oson pen si nang tum 244A ke pachun po la pen ke second option question bangala lo je Captain William Sangma 1967 to 1969 aning kan alang ni tum tame APHLC amend pen chi song si article 244A alang ni tum 1967 pen 69 election pedosi 15 seat ang bong pen 11 seat lang tum chipai pon lasi laso PC Meghalaya tume alang tum state long pon tangte nang le tum hin pen election through the pin pen long unji ma pon ningi thedo manang tum Nil tum lagi 100% confident la pen ningi thedo le tum politics through the pin same ne tum high unji athema long unji athela dak nil tum politics through the busame ne tum along nang charap dun political party tum do po non BJP Congress kapre party roji alang tum pen tum chingki si chingwai si nil tum panang pacherap dun po nil tum a voice along na pangtang dun po lalo puro se nil tum labang ke longji position ningi the pondo nona por party isi registration certificate kenas so under kinam tum karila support bang register mane labor ek under ma mate hala election commission under se register so
labang ini tu lah kerja society ek long sih tu research like 1860 ini nasoba. Tangken non artikel football for easy akemang. Ajit timu sa ton kami hang bon. Kami nali tu ning ke tiya bede pamali so ini ke cerita apa jadi pola mangali ini ke cerita dolo. Kalau tu mesong met pabangke unie pun itu matasi dak dora penang popo masih ni itu make matha posi klempon po. tangte la political party ke wang ana for example political party ke wang anta la EP kon Dia tu make lang tu metang political party membership si OC la dak nang cerap ni kali bos sabe la kato e political party rum sabe bang popo sabe bang kepke sabe tu membership hangko na peni tu manang pechar pon no BJP punon Congress punon ASCC punon ba CPML punon alang tu man sabe NPP tu hangko sabe alang tu man tu misi membership hangko na tu hitlen bang po sabe ni tu no nang pinonot na pela committee si pense tu hangko rapet po tamane ni tu APSLC bangke ni tu da committee members de lagi hangpon kalilo bon seta la kato e political party pensi dam rapet lo la puson ba isi vera selo isi vera tong lo pubang si ni tu mage central government apan same papali rampo So last mana tu verification kilo. la sala mu putang bang damji pulote la thang approve dawe atenon dak pidi theklong lo da BJP tu masong lege bang tab dak ladak mohet ACC tum da bang lo kapre asong sida bang lo aposi la bang ke kapachu be thabalam tum program de lagi tum ke BJP ni tu panang bek be seta la bang so asong ke sengya pot nang char tum tu pa model tum Congress tum ta dam lo BJP long ta dam lo kapre ACC long lo CPML lo la ben mohet itu majulong lo CPML be same dulu la ben tapi ladake mohet dak kang ni sa an ta BJP